nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina chi ebraso say yede na KJC Company Limited anopo nonsia kase ebosom anopa yi efri SOMPA 106.5 FM Accra na efri enkran no esanso na me headquarters wo Kumase ene ye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Paris France Adam for Radio takwa ye SOMPA 101.1 takura de SOMPA 103.3 tachima SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM Decoder so SOMPA FM Facebook Live no SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM Live your website near www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited or Tuan Densi Wonyama Nano Panonsia Kasiebo and your day sumo and some of the Bremano pay Dedi Mwakoteno Ebini. Omar Ghana Photo Sanford ya to Jasa Ghana by Anya Sika Botany Bia. What about Buama Kumasa Quantempono, ye weird donwa? Ranking member Waka Energy Committee of Parliament, Honorable Collins, Adumako Mensa dia to just say, Edom Kume Wama Shebe Jabono, Ebeta was swap for Shanho de near so, Nana Jumedie Akonkai. Na upon the Jumakona Boman ye, was it put to Brumun Raw Droye, man no more son Yabaya, Woman Fair Fruno, a how would do the num, say bete. Honorable Francis Owusu Chanwa Shebe Jenny or Joabin, about Tom Pessoa so dear foot to be any of the Swabia fine woman Siana Ayadin. Sansona when Chimra Shebe Jenny, one also saw Akasa, ya watch Maquia would draw ye babua amama abonso. Na Kenyan so ababe Pimusa one more pro man for ye dear, and Nipami Nubia Kwakai Jamukasia, ewo Uganda na eban say. Ebeka wenmo ni abo bwane nyina no asonfo be no yatena se na ye baba kenkan sam no adiama na KJC Company Limited anopa no sia kase bo anabusua wutie yi asonfo be no ya yatena se no eyeme akosua ajewa kwade boaten mene akosua ago aboagye na KJC echi no endpoint homeopathic clinic wofa homeopathy so edia yeresa abrewo no nso ebo ye chidom tontina 74 mixture nananum dudo na wonomu a eboa wo ma immune system nya hoden no wensu de ejina brane na de wo mu ne se ya ene ti se nsuo enti wonomu a enya de obenya nya wanim ena promasidol twisco energy food drinking so eka ho ena no nsia kase boyi edimu ya home so aba Afei ansam ni nchemu ankasa enie Omar Ghana Photo Sanford Dr. Kasela to Forsen na woni Japan na adwumako bia kwa kwatena sia sensanti asia pamoa ebaba boa Ghana yenye sika 3 billion yen ye no aye Japan one musika ebaba boa na Kumasi ina rosa hoto no one ma hwese obetumi awiwi na ebra enro dante asia pam nyina aye adwuma no na Dr. Kasela to Forsen ene ni Facebook wo kwotro tenten to ho atro sa Ghana afredi atadwefo wa yate dende pa ne nyina no aye se ekwan ya wodo aduruma bia na wo manfo no musuo kwan ya wo mbefa so na won motumi atwatwa akokko won munyuma so ne yate no wose afredi emu baba ye ha emu baba ye de na sa ye nika ade aka ho wose wo hwemu afri Kumasi ade wom na ade abata krade temaport ade womu akọ ogadugu ni nyina no aban ne baba hwe na wasiesie ade aboa sane ye baye traffic situation ni ade ni nyina eto betumi atwa ewo mayimu wose ye nim se kwan ya ade a eboa ama Ghana nkan kofa ne ntoma pa edifrasan se nei se kwa ban sa hyenkafo won mutumi kwa bantam adwadifo kwa bantam a ena eboa masika doso ewo Ghana fo botom nam so nti eya ban na hia sempa se obetumi aye bi ediaboa wose ne okwa santase na wodi wo mu aba hodwo na ba otenu a sa kwan no aban na ba babiem 3.2 kilometers ya eno no woba bebie mu ama na ye tenten pa na atumi aboa ama contemporary dwumadie atumi akoso afi wombara se womde abefo traffic signals ahodo enso be sisi akwan so a eno beboa hyenkafo pa titiru ene enumere ya won mu atwi hyen na wowie ye anso wa eno woba bekyerem se ene Ghana ban entiase apam ya won masansan ya aba beboa ma ban no nya sika twitwiri de ye te se afri Japan na adwumako
one mono was a wedding yano eba boa maswami interchange no one much mere win in temna womu adiaba sunyane and a konongo bypass one na aboa amagana ya kwantempo won samso atumia kwaye wapanyipa no kyerɛ sɛ wosi akyia Ghana fo pii nemmo basra sɛ wamanfo nyanto boase sansa ban no wahyase de nneɔma egu akwan mu a akwan no wɔbɛyɛ no sɛdeɛ sɛ na ɛfata Nana KJC anopa no nsia kase ebo no ye to so na ye dru emrahebedwam na emrahebedwam ho no na honorable Collins Adoma Komensa waka energy committee of parliament abedwafo mo hye ahodeni so wo emrahebedwam no wodi mutintiman pampanyifo no mu baako eno no na wo so wodi abasoba emu oduro ema honorable John Jinapo a wo yo so afo hye ahodeni so eye minister of energy ena modin bo a wo bɔ ma sesei dumso no eso ate na enyinam kane ne agina so a sesei den pass Ghana ha wo namba bia obeti sede bia esum kabi ewo mu ana ba ko bia ba betom nanso kane ne de ejina so se akosombo kane a ehyen de bia rada eno na honorable Collins Adoma Komensa bo amane se honorable John Jinapo wa ya de se odi niema egugu akwam amana basa na emom no eniema bebre ho esese wo ye ho adwuma eniema bi etosi ntokro bi wo ba bia esese yetimi di anwe agu mu na fele kama na nutimi di mu na aboa amanyinam kane ho dwumadie ne timi afa ne ntoma pa efra one nsantwofo etwetwe nkomo no wokirem se edom kuma wo mrahebedwam ana se wo mu ni aban afa no wo mu butaye ne se aban adwuma ye ni bia wo ye adwuma so ne adwuma den no wo mu ebebo na baso no mata na chi ama na adwuma no etumpon your call rounds no we can't say there are no issues but of course if there are successes too we should be bold and humble enough to accept. One of the successes has to do with the cash waterfall mechanism report from ECG XSL or more cash collections, which is the revenue through the cash waterfall mechanism. In July, they recorded the highest ever, which was about 1.7 billion Ghana cedi in a month. These are part of the reforms that Energy Minister ABOAGYE Mane or Parliament. Yeah, as a minority, yeah, sure. Almost the 1 Ghana cedi buy, and no one will set fuel prices across up and down. Ocean electricity build up. I'm not surprised. Said they've raised some money to buy enough liquid fuel to ensure that there's some stability. Eni yeti ye honorable Collins Adoma Komensa wa ranking member energy committee of parliament wono ne kasa ya masompa kase ebo yenso ye de asomo anopai bosome aye bosomia ewiase mansa nyina yesi warum sa kokrama etoma anofumu no yebetumi ade abɔ dawuru na Nasan International Commission for Civic Education NCC adwumako no wan maka bom akɔ New Dwabe North kropo no mu wapoye mantemu akɔkɔye enkyerɛkyerɛ na wan mo nkyerɛkyerɛ na nyina kokram yade no nko aso wan mo akyerɛkyerɛ mu adekɔ ɛma enuro awodro ye durumra bi asakɔba no so ɔba na bɛma hyia wan mo no mu no putupuru mu osa ne yɛbɛyɛ na nyinsɛn enkonko bampo frimu na ɛno na wɔn ba bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ saa contraceptives awodoɔ no yade a ɛde wɔ haw kɛseɛ pa abra ma na so durumra bi ɛmfia ne nkɔhɔ wɔse ɛno koraa mpo no durumra bi ana si a wɔ ho kwan yɛ wɔn bɛsrɛ Ghana ma sɛ ayɛ yɛnto yɛ boa sesan sɛ haw ɛde nam no ano ɛden pa wɔpanyi pa yɛ poyɛ mantam wɔkasa ɛde ma Eastern Regional Health Directorate no ɔba pa Edith Esieduwa wɔno ɛna bra na nkyerɛkyerɛ no ɛkɔ so no yɛma no bɔni kwabere nyako atwe bi ɛdebrɛsi Abusia yashwa yansaba kama me Edith Esieduwa na no ade amam wono anapoye mantam. What we are emphasizing on this, please let's not abuse the use of the postino too. Abuse of it will give us other complications that will need a lot to be managed. It's an emergency contraceptive. Using it twice in a year, it's okay, but let's not use it as a routine family planning method. Abortion too, it's not a family planning method. Abusia waya panyi payo kasa de ma apoye mantamu apomdi adwumako no ma me Edith Esieduwa na nwatwe no municipal director adema NCC Owura Beneza Echampon one so de kakra eto asose. In our communities, especially here in New Dwabe North, the issue of defilement, rape and gender-based violence are major issues which are really affecting
the municipality. And as part of our mandate, it gives us the opportunity as NCC to educate the public. And so we've been carrying out, with the support of the United Nations Population Fund, we have carried out extensive education. So far, we visited churches, we visited the mosques, we visited communities to sensitize the public on the menace. And we try as much as possible to educate the public that if any child of less than 16 years is defiled, this issue is not addressed at our homes. Na na kwakwa mu na Chief Inspector Monica Ajiman wano aye Dofsu Director ewo Odehyieba Ntamu afa sa kwanya no so etwetwemu ensunsun so bone a ewo so se oba be ma ebeto ne mona na afeyi se kwaba no se enam yade yi okọ ekwanya bia Gender Domestic Violence Act the AKOSUA sexual violence it is sexual violence in this one said the Monica Mijina Hena can be a bema. Maybe I said the sexual transmitted diseases, AIDS, syphilis, in you. No matter madam, when some will be I mean, this should be the best friend. Now, Miss Mapa will call you now, no shade. Now, my tap of power, now, no side. I was on your turn and carry a Odehyieba Ntamu Dofsu Director, Chief Inspector Monica Ajiman and Sami Yinada, Yaman Bonia Watu and Crafty Odehyieba Ntamu, Kwabena Nyako and Edesumi. Yentu akasi bonuswa emra shebedwani awo jobe na batom peswa so your honorable Francis Owusu Echan na odi afutuo bia todwasa enwumesua ene o ma bia dachi ene nkanko na enwumesua no enye se bia ye pa enwumesua papa quality education no na eno yenya ne kwa da bi yesese ye de niam bi egu akwamu de niam sisi ye se ye wo akade bi wo ho a ye de man kwada no atimi boa e ma adesua etumpon na sese ebra dan nti won sese won so wo dan ho ene dua kroso ntimi nye kwaye sese ye tena wa education minister baba ye baby a yete wan ya dane enchirisi yete se lot yire no etebiti se ICT center wakwakosi bi ewo Ofonse primary basic school se da be ye beboa ama nkodai se technology a emu skill ni mu nimdie yi esese obi anya bie adwene mu die wo computer kwanso etimi boa no amadwumadi akoso no oduru ho no ene wo de tablet ne makomako aduonum 50 tablet ene wo de kan wo se obi anye monye na momfa nsua de wo Ofonse ha ama enam so krama na akwasi abuje otoso mienu a wo ye Ofonse hene na ne so yie pa na honorable Francis Owusu Echan e de afutuo eman se ICT center ne abesie de ama de hye wo Ofonse no abanta ne ahwefo ye nhye ye mankran na bra no wo mo wona nye ntientia e se wunimade esa die na computer munimde no wo bon a ba bia wugina na wugina botayne yetietia enche na me ba ha no ke perifo dikal betu manim about the ICT center e wo empatemu anom you about 7 communities and the empatemu anom and robotics no ne ICT ne na enei adesua mu no e ko nanim pa etina wo se yenya bi nso ha ne de ha ne center for the meantime se de no schools na kan ntimi nya bia yenya na kese mu ha se de be ya ye betimi ato won so ma enkro na kan nyina no so obi anso etimi nya bi etina ya the tablet no ene ho ne ma nyina aka ho a ye de aba se Ofonse Methodist enhyase na omunkipu na ye hwese ada communities no so no betimi abesua bi wa ha se no adesua ni ntina ene ma na ba ha adesua nti na niema na baha wei eye honorable Francis Owusu Echan a wo ye mrahye bedwani e wo joaben abatom peso so ICT center wakosie e de amankwada wo Ofonse fisi ogidi se enwumasua mapa no ene koye na opanyina wono na ba supervise ne monitoring a woda no no won de nkrofo nim sabsa Mr. Mike ene eboni din wo ho ene ono nso di tudwa se mrahye bedwani no waya de papa se wotu na mobi etesa na wei ebeboa ama nwumasua afa ne ntoma pa efra se nananum ni kroma ombe sori na mokaka mu ho abom na maboa school dwumedie se ye twan se enka ban ombra be hihye sa dan we man a enka computers no de enka enye mba ayokra so tembia no se ye ti se ade bi eba self help e was community no ye na ye se ye di kana ye bibi na se mo bi free outside eba so a na atro abebe kan de ye di kan ye no na ye pese ye hyebo ye pese hye MP obo ni nanamu munna maka ho se adia ehia pa se ye be hwe computers ni ye se computers ye dia ba be che wo no mbehwe ni ye e se yensu ye kuro mu haye hawo no ye beti bibi fefe wo nkona computers nyina na paska
atese se konte benegu ho eti ICT center no mu chem se computers no a ye de abegu ho na ye de beboa nkoda nwoma sua no ese so mu hye ne ye na che na etime sum enchirima na no ofo ase hene na akwasi abugye ontosum yenum wono so mpa kase ebo kasa no se mrahye badwani wa ya de pa so ofiri mrahye badwam efiri nkran no asa abo ofo ase ho abehu se ne ICT ne ye de bobra na wabebie center kase sei e de ama nkoda no ade wode minum se bi kra betimi aba me kodwam na adaroma nyame adum bi aba ama ne se nam MP any education officers aboa ama sajumade no bi aba na ye bia no yi mani ajepa ahobrase ene obuo ene ni die mfama ye na kyerɛkyerɛfo ene ye mofra wo mo esuade no se bre nyina mu wo be ko no ho esuade na ada no de se kyerɛkyerɛfo no wo mo ye di nkunumdie se se na abai die minum se enka na ade sua no ene na die no ensesa ya bem ama metimu se ene no senkora na gire hu sua adi mpuntu ni nkoso ene be bre o mai se me ka kyerɛ wo se onyine wo no enku ne ho esuade na enti munyire mo ho na munsua de ya famu de awie enkoda na sa bredi da mabam sa mo be kenya mo ho na mo be yire mo ho asua de wofo se hene na na kwasi abugye ontosom yenu ena de afutuo ma nkoda ewo ofo se ene ne mpotamo Alhaji Saidu Haruna ayam rasebejani ewenchi abato mpeso so bono mantamu wapanyipa na kyeremu sa ewiasim emanso wo mu a eyepa ena sane ye makwa ya body nyina ka kyerɛ nti sabe wo de wo ye bibia ya na yeye enhyira bam ahoto bam ema wo ankasa woni o makoso papa nam so nti wapa woni ye friend say women empowerment program ehontoma baba nam so na tete ma kyerɛkyerɛ wo mo ensa no nyuma ne nyoma hodo pie beboa wo ama won adwuma so atumi atumpon na sube so number 2 ewo na sa dwumadie wo mko ayom kopa hontoma anam so ma Alhaji Saidu Haruna ade atudwa etresa ban na ni swade hunu so na botaye no so ye kakra se wo beboa ama Ghana ma enya baabi asi Galamse ama ukomia mebebra etimi nyenso papa enom yafudie nyina asai ebeka kotu bayira ese bayira makro kontombre makro netrese kakaka bon so ko hospital ama fo yare bia yehu ne fareba ayire ese obi na tu na duro galamse nsuo no ayanam no yamabunu no a yede ho agi sa galamse nsam no yentu omofo na ye ho firim imadi ayedi so ya bema na so be som esa ono yire mosom dia mbonye bibi papa bia firim a galamse okra bia na Omo amefiri akwa miame be wonsa galanse pit na yetu no anapamishe social media yesi die abuagu nkrofo binum so Abusu awai ayam rasebejani o wenchi abato mpeso so ane yetene nkanna mane boy nana amfra damanata ya wono ewo wenchi bono mantamu ene de sumye ye kan wo sekase boy wutie free sompa 106.5 FM na enam se nipa ba ko ne sentiment nkata nyame ani na dua kroso ntimi nya kwaye nti nana KJC company limited e boa ye ama kasebo ne ye de asom anopa bia ye fra ne ekoba simpremu anopa no nsia kasebo eba adansie ho ne ma Ghana ha de ese kokromoti wusan ho bopo a enye yie wodo ho bodondo na dondon so asaawo enye baabia na woto adansie ho ne ma wusi wodan wie baabi wo ha wo chance wutim baabia wutim oso aboroboro nanso na KJC company limited de obeboa wo efise nhire gu no so nti no de wo behira no no nyame hira wa ete se Abraham no wo hira na nyame behira wo dome no so nyame bedome ho eti beto adansie ho ne ma papa na doa ene cement iron rods roofing sheets papa bi building wires ne plywood ni nyina bi de wo de be chance akọ wie na kachi na wo benya ebi a wonsin da obankran ha enchai enkran so de strategy ne sidan etibra na yemma wo futuo ni akwankyere ente asase na da ho na langas fo abefa de yakọ eti wuko ekoba simprimu ho a na watufo ena free delivery so ewo ho na ekoba simprimu se mo beto adanse hu ne ma na mo de agu na we de me de igu ho na wo twise na ne ma beje emfie mienu negu ho o se wo beto woni na sese wade yeko obi ya manya ngu ho wo beto adanse hu ne ma say cement yo iron rods o roofing sheets yo enchense de bodan so wo to ye no anu asese wade na wo de ko na ma ho nso da ho na o manfo wo mo to adanse hu ne ma afri nyen nchen no edimu Ghana fo wa mo no ne wo mu nnene ho agro obi ya wa abrochie no pese osi dan wo Ghana eko ba sempre mo mantam dunsia ne nyina no wotinam abaso ba waji wo Ghana ha ne am no ne enya sam keto ne track records no more than 30 years en wato adanse hu niema bebre ba system ni mo dwane ko eko ba simpri mu aboa papo wo gina na so a wo bo adwuma edisa wo nkran na se komase na wafre no eye 020 4355040 020 4355040 nana KJC company limited adanse hu niema papa na kachi na wo benya
na wotie sompa kase bo wo sompa 106.5 FM Accra na kan hunu se ayaresa papa de endpoint homeopathy clinic ene de ma wo fa homeopathy so ema ne mema nkokora ne mpanifo nkwada nyina no de ayaresa abrew eti baabi awokọ ye no omusi we de yare we die ye ni baabi efire wanu munuro nyina gina baabi agina na bra na homeopathy so befa ama wo ho ato eti say ye premature ejaculation anase low sperm count no e be free low na kwa high na ye high sperm count anase infertility in men and women ma ware mo pa wo e betimi abasa be ma no na free wo enye da bia na ye oba no enti bra na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuate ne dom emfa homeopathy so ema uchidom nerve diseases kidney liver issues ni nyina wo nuro mapa ne nuro no ebi ni abonten physiotherapy ene massaging ni nyina wo ye bi say wo won kran ha Sprinters kwana so baby afra wo shan signboard no wudru on afra endpoint homeopathy ana ubusa taxi drivers no omugu won se mesrem o na metie so mpaka se ebo ne se endpoint heya na wo obi a be kire o eti wudru shan signboard ho na ubusa endpoint homeopathy clinic akwada akra be kire wo na kira kwan se wo kuma se nso a kronoma bo ahia ena tema community 22 ba ko ho Fred Dr. Dubuante wono abefa more than 17 years ena odi homeopathy aye adwuma e wo Ghana ha eye 0244-867068 0244-867068 and 027-423-4321 027-423-4321 now with them Tontina 74 mixture yana nanum dudo no anu omonyinya wo manimu no say ya ni tise nsuo ya di DHC Afra and a Food and Drugs Authority agya tumu baby awunro si no say Tontina 74 mixture ensi ho a na enye nwanwa say da bia wunro dɔɔso enye nwanwa say da bia wunro dɔɔso obi wa wokɔ baby enuro bia wo obi na enso Tontina 74 mixture bape ni aka ni na wo behwie agu efi say de entia wo yare ne say immune system no ayemre wo yemre infections ya neba throat ya neba HIV ya neba liver infection ya neba prostate enlargement ya neba menum sentium neba ulcer neba menstrual pains neba mebowa enkoda ekrotom yenguda adentia immune system no anyamede wura woni padua mu no so omonkoma no wo ma ye mre it is a one Tontina 74 mixture na what Kenya womu en Kenya sio na se en Kenya bi esi ne paduanum en Kenya bi aba na soja fo no matuo su pay infection ba pay chest pain ba pain arthritis pay bad breath say so wo mu bo wo mu tuo say ya eti da bia na wugina mo na so wo bo adwuma eti bomodian say Tontina 74 mixture na chance anom na wo chance anom a enu aka nyina wudi ni nyina ebegu fom say wo pa bi etu a o kan shi drug lane na commercial Ashtown so Kolinak ebi wo ho na wo betimi so afrɛ no 024607349 aya 024607349 na wodem na Promasidor si anopai Twisco energy food drink no Kaneshi fue yeba Kaneshi market Sompa 106.5 FM ye OB bus no 31st October na ye jinam e wo Kaneshi 31st October Sompa ye Peja studio no every dome ahaya Watermelon Street near the Akwakosi Kaneshi market in Finfin ho car park in Finfin ho no na omo boy na ebi ye Promasidor Twisco energy food drink na dana bra na anopa no Twisco no benum bi kwa ye ne Promasidor fo na eba eti Sompa OB bar Sompa Accra ya Peja studio no ene ye de Akwakosi dum eti malata for munye ready yeba kantamanto for munye ready yeba La Paz for munye ready yeba Madina market munye ready yeba nemom 31st October de ye Peja studio ni nyina kwakosi Kaneshi market ya buku okama ya famfinfi ho nyina na wo ba wo be sampa Promasidor e di Twisco energy food drink ne be ma obi anom Womana ye speakers yi na bose ya Sompa Accra Sompa 106.5 FM Accra na no so edem eti bomodian say won so wode be adwuma ena forto no ebi wom ena vitamin C and D iron ni nyina wom B vitamins wom na no edu do market Twisco yi wom de more man for powerful atwamu trotro for wom bi wom shops obi a testy bi eti Kaneshi for mo ntwan ye na Sompa 106.5 FM 31st October ya Peja ye studio no every
Watermelon Street ene ye dia ba be sika na chijom ya ne mo be kɔ nakra na efra na opa na onum ekosi enumre no nso mo be hu ye dwumadi nyina mo beti ye nka ho ya fa ba bia divisional police command wo se AKOSUA me hwemo ni mo ho e wo Kanashi market 80 Twisco energy food drink no se wo pese wonum bi na wo power wo dream dia e ye 2 Ghana cedis pe 2 Ghana cedis pe ana wo hia wo Kanashi market ya na wo so aba be num bi kwa ye gina we so ne ahome so ye ba ye de dia kanyina e beto so Homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajejo kidney problem prostate there endpoint homeopathy clinic kuma say ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy here e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu na fa na moko Yekoye train your garden. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no swear. Mama, enye plate eye discus. Yeah, training every say best inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E pon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pom with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejedi in krato yat. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi ejedi nkratoyi atum. SOMPA TV Emma Akitiapa.
Amakatua pampa busiada mu aseye toa ensam no eso na Kenya man mu ane yadri Kenya man no agusuada ya wo moboaboa wan ho ahwe se nyankropon ya dom obesan so ato ba na wayi ni pawofro biem se mampanyini na wo hwemu opposition leader no eye Rabobi wan na eno na aba beto dwa se nipa mienu bia wo mu gina mu kasa de mane pa jese campaign na wakwakoye e wo Uganda no wo mokoye nipa bonfo bia kwakwache se nipa no asie afa wo mu nomum ama won susu se abanya wote so no enanam so a ama wodi se adwuma no asem ne ba ya Uganda man mu ene Kenya nyina no ababa ye he e wo ho no nam so ama opposition leader ye Rabobi wan ade aba etrese wonte ne ho aseda wo bekoso aginam na won ma ye hwehwemu mapa ade afa ho sanse sane anuoma sibika kwon won akasa woni pefe sanka mampanyina dwa no wo betumi atena so bi ama no yeye ene sane pabonfo bi pese won mo ya na won mu yi nase atwede a ama no akwakoba ne seye na human right activists mienu ya yeka won mo asemu a ene won ma yire yi wokwo Kenya man mu a won ma gidin ya won mo kasa bobomu pa ema mansan etie enti akwakoye nwanwa ebimukura mbo se ekwan ya won fa so okra ya ye che won de won sieye no ase mafia style kakra won boa papa se won bo mu hanya na wonhunahuna won a ene ade enti eno akwakoye o ha kase ene ade so a ade ababa to ye reference Bobi wan aso ewo Kenya man mu a ana no pay ye de mu nchemu kakra abesom kasebono asi na nsema ede sommo anopai de duma kotene bi ene se ranking member ewo energy committee ewo parliament honorable Collins Adoma Komensa wodi atudwa se honorable John Gina Paul bebo na baso se kane na gina so a dum so no yente ho asem bebre ewo Ghana ha also for your show my Ghana sika semso ne Japan aban atenase asensan antiasia pamo a ebeboa amakomasi akwan dodo no a yewi emrahye bedwani owo jobe na batom pesa so honorable Francis Owusu achan so e de atudwa se nwomesua no akade bi ese fata no yemfa mo na enimu eboye mantemu panyefo ya apomde mu nsem da won mabamu e de atoma no anim wose contraceptives awoto no dodo no a e de ho anenam yeni e de kaseboy sumo no pay eyemme akosua ago ABOAGYE wo betimi aframi akosua nshira mene medoba AKOSUA AJEWA KODIE BUATI ya kamu seka SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters ewo Kumasi SOMPA 93.1 FM Kumasi Yuko 100.9 Paris France Adam Fopa Radio Takwa SOMPA Takrade SOMPA Techima SOMPA Sunyane SOMPA Nkranza SOMPA Doma SOMPA Mankesim Kingdom 106.1 FM Decoder so SOMPA FM Bebia Radio ewo no Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live so YouTube www.sompaonline.com so ora boatin editor etintim edi akogwo nana KJC company limited anopa no nsia kase ebo na wutie na danse hu niema na kache endpoint homeopathy clinic Dr. Duboati Elfa homeopathy so ederesa ebwel 74 mesha nana num dudu no ene aya ne sa wonu mu bia ebeboa ena promasido Twisco energy food drink yada mu nyina se amamumo eniti